अहानबदा मरोइबा पाउ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु चटनरिबा कुके मिलिटेंट सिंगी डेजिग्नेटेड कैंप मैतै खुल नकनना थमजिलकपा यारोइ हाइना सेंजम सिरांगदा मियामना खोंजंग संगसिनख्रे हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी आईटी सेक्टर द थबक पिनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना यानचे खुत्येक पिनख्रे अमदी वेटरनरी डिपार्टमेंट NEC की फंडिंग मखादा शेड्यूल कास्ट की बेनिफिशियरी सिंगदा पिगदबा सनबी ngasi फाउबा पिद्रे हाइरी खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताबलिब सिंगबु तरामना ओक्चरी पाउ संदोंगना पिजरी कुगे सिंगी हौरकफम ओइरिबा म्यांमार अमदी मिजोराम दा डेजिग्नेटेड सु कैंप सिंग थमगदबने मणिपुर दा मखोई गिनी हाइबा कैंप अमता थंबा यारोइ हाइनंगसे सेंजम सिरांग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा मियामगी ओइबा वाकट मिफम अमदा सेंजम सिरांग मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी हाइखाम अमरापतिना फोंदोखरे रॉयल यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन रुको मैरा पाइबी अमसुंग सेकमाई केंद्रगी मनुंग चनबा ग्राम पंचायत मंगा पुन्ना खुत्समनादुना चथकिबा वाकट मिफम अदुदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु चटनरिबा कुके मिलिटेंट सिंगे डेजिग्नेटेड कैंप मैतै खुल नकना थमजिलकपा यारोइ कुके मिलिटेंट सिंगा थमनरिबा सु खुदकता लौथोउ मैतै विलेज वॉलंटियर सिंग फाबा पुनबा यारोइ हाइबा असिगी मतंगदा पांगथोखिबा मियामगी वाकट मिफमदा फोंदोखिबने हाइरिबा वाकट मिफम अदुदा सरुक्याखिबा मैरा पाइबी सिंगना तोंगान तोंगानबा प्लेकार्ड सिंग सिजनखे अमरापतिना मखा तारदुना सेंजम चिरांग अमदी कौट्रुक खुल सिंग असिगी मनाक्ता लैरिबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मथक्ता कुके मिलिटेंट सु कैंप थमगनी हाइबा याबंगमलोय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असिबु सारिबा मफम असी लेंगाक्ता लेमना लम पिथोकलगा सानखिबने मसिदा लेंगाकना ngami haiduna su camp thamjilaknaba thorang toriba se lepkadabane masida leibak miyam amadi CSO club organization singna su mateng pangbiu haike स्पोर्ट यूनिवर्सिटी साबा मतमदा कोई खुंजा के आना फ्री कोर्स दा सिकी याउदना सरकार दा पिखिबनी अदुबो हौगी सरकार ना ngami हाइदुना मसी साजलकवा से मरम चादे अखोई प्रजा ना मसी सुया याबा ngमोय मखोइना सानिंगागा कुकी गी लम हाइबदी कुकी म्यांमार दा सारुगेरा मिजोराम दा सागेरा मोइगी कुकी हौरकम दा साजरुसोबा मणिपुर की मफम मसीददी सुया यारोयबा मफम सिदा कुकी से कनानोबा मखोइ सैदांगदुना लैब नत्राबा सैदांगदुना लैब मोइना हौजी खजि खजितगी हात तुपदी हेंदना सागे हाइबसिदा सरकार ना अयाबा पिबसे मरम चादे हौजी सेंटर गवर्नमेंट ना तौरिबसी मरम यामना चादे मसी हेना दशा तादुना अखोई सीब नाब कीदना इगी लखों चेलबसु अखोई इसान ओइरगसु अखोई कंदब होनगनी दुना मरम मदुना मसी अखोई याबंग मोय अदुना मसी सुया यादे हाइबसिगी दमकता पांदमनी सिदा नतना सिगी सेंमाई केंद्रगी चिंगहोंगदगी ना फाइयेंगदा दगी सोमदा जगह अहुमनेबा मखोइना साने हाइरइबसे मसी ngami हाइदुना सरकारना तौरगसु मसीगी मायोक्ता अखोई प्रजासिंगना सीबे नाबा अकीबा लैतना अखोई थवाई खुबाकता हातुना अखोई सीरबसु मसीदी सुया यारो हाइबसे अखोई लोइमा कथोकनी हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर द थबक पिनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना यानचे खुदियक पिनख्रे जापान द थबक सुबंगंबा नहा मसिंग यामना लेरक्तबना मफम अदु द थबक तौनिंगबा नहा सिंग इम्फाल गी ख्याथोंग द हेड ऑफिस ओइरगा गुवाहाटी अमदी दिल्ली दा ब्रांच लेबा JCRE दा हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर द ट्रेनिंग तौरबा मतुंग जापान द थबक तौनबगे मेगा ग्रुप जापान न थबक थीबा अमदी लमजिंग लमताक पिबा हाइबा वाफमदा यानचे इनखिबने इम्फाल होटल द पांगथोकिबा थौरम अदुदा JCRE ग्रुप की CEO L निरंजन मेगा ग्रुप के मैनेजर चिबा हिरोनोनी मेगा मिराई प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट डायरेक्टर कवाई हरुका मेगा ग्रुप के डायरेक्टर सिमिजू रन मेगा मिराई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय गौतम नचिंगमना सरुक्याखी JCRE ग्रुप के जनरल मैनेजर अधिकारी मयम सुशांत शर्मना ट्रेनिंग फंगनबा महिरोई सिंह असी जापानीज लैंग्वेज अमुक JCRE ना तंबीरबा मतुंग मेगा ग्रुप ने इम्फाल दगी जापान फाउबगी टिकेट मेगा ग्रुप ने पुथोकपिबा अमदी महिरोई सिंह अदुना जापान यौरबा मतुंग मतिक चाबा थबक फंगद्रिबा फाउबा मेगा ग्रुप ना लैफम चाफम पिबा हाइबा वाफम सिंह याना चेसिदा यावरी हाइकी मखोइजी सिगी लैंग्वेज ट्रेनिंग से डिसेंबर द लोइगनी डिसेंबर द लोइबगा मोखोइ प्रोफिशिएंसी टेस्ट अमा थागनी जापानीज JLPT हैना मदुगी रिजल्ट लाबा मतुंगदा मखोइ
Japan da thabak pinaba mega group na pubigani masigi khoi gi collaboration jidi yamna afaba ma haigadi yam key features ama haigadi student dagi पैसा फुक लौदब इवन वीजा मोइना लोइनवा अरेंज तौबीगनी इम्फाल लगी टोक्यो बुक यौबगी फ्लाइट टिकेट मोइना कपीगनी मेगा ग्रुपना आदा 1 month की सपोर्ट पीगनी मोइना मोइगी मफम लाइफम चाफम सिनरि बाउबा मोइना पीबीगनी अवना यामना कानारबा खोगी यूथ की हाइतारे यामना दुगा मोइना सु नोटिस की यूथ सिने हेनसु प्रिफर तौबा हाइतारे खोइगा मानबा चाकसा हाइजाना मानबा एंड यामना हिस्ट्री फजबम सु लैबनिना यामना ट्रस्ट समगा लोइना खोइना कोलैबोरेट तौबनी सिगिसे ngasi ya ferabun me chakoi sumaina pangthok chabse koi yam nungai jai mayam na su saruk ya biu hai biu aduga koi gi youth mayam na su masi gi khutong chabse lobiu haina haijani NEC की फंडिंग मखादा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल कक्चिंग लेबा शेड्यूल कास्ट की बेनिफिशियरी चट्रुक तरा निथोइदा मखोम थोकपि सन वेटरनरी डिपार्टमेंट पीगदबा अदु ngasi फाउबा पीदना लेरे फयेंग एरिया की ओइना फयेंग टाइडेन पोकपी अमदी कौट्रुक लेबा बेनिफिशियरी नुपी याउना हुंबुदरागे सन मखोम थोकपी पीदबना मरम ओइदुना वेटरनरी डिपार्टमेंट सारंबा संगोल सिंह कनागुंबा सिंहना ngánu लोइसिनबा चरु पैसिनबा अमदी ओक लोइसिनदुना कांगथांग ओइना तादुना लेरे ISTV न्यूज़ना मफम अदुदा हकथेंगना चतुना येंगसिलुबदा बेनिफिशियरी सिंगी फंगफम थोकपा सन मखोम थोकपि सिंग पीदबना बेनिफिशियरी सिंग अवाबा कया मायोकनादुना लैबा थेंगनरखे बेनिफिशियरी अमा ओइरिबा फयेंग चिंग खुनौदगे समझत साबम रबीना फोंदोरकपगी मतुंग इना वेटरनरी डिपार्टमेंट संगोल साबा लोइरबा मतुंग हंजिन हंजिना इंस्पेक्शन नि हाइदुना लाखलमलबा फाउबा ngasi फाउबा सन पिरक्तबना फयेंग एरियादा लैबा मियोइसिंगना सन लोइरगा हिंगनबगी लंबी ओइरिबनी बेनिफिशियरी सिंग असिगी मरक्ता थबक फंगदबा नहा कया अमसु याउरी मरम अदुना मरि लेनबा ऑथोरिटीना अथुबा मतमदा सन सिंग पिथोकपियु हाइखे फार्मर सिंग बेनिफिशियरी ओइना लैरबा खुदोंग जाबदी फंगद्रबा सन पीनी हारे पीदबजे सि याम पेंदे तसेंगना हाय गांदा अखोय फयेंग जगाजे हानदगी हौना लोकेशन योगांदा अदुम युम अमगी यामद्रबदा इनकम खरदी लाखनबा अदुम होनजरगा लाखपा अदुम बा खुंगंग अमनी अदुगा डिपार्टमेंटना डायरी फार्म तौनबगी खुदोंजा पीबीरेदना सिदा नहा मयाम अमा यावरी थबक फंगदबा गवर्नमेंट की सर्विस ngairaga sum leibadi yatabani डायरी फार्म मोम दो onsilagadi khari hena akhoi senthok lambi leiba yai haidana khallaga anda akhoi group ki oiba mi punsin laga anda yamna fajaba mongda akhoi program se yaujakibani adu program se na karigumba matam jana pibiram targadi ngasi na ha sing lan na so maram oirga na soalaba akhoi economy se bora down jakraba adu khara da oirga soba hairiba dairy farming se tormagadi akhoi je faramgadabani adu ngasi phawuda pidana sum leibaje tasengna yam penre yargadi डिपार्टमेंट की साइड की खरा मियेंग जंगबीरे हायरगा अथुबा मतमदा फार्मर सिंगदा बिफम थोकपा डायरी फार्मिंग तौनबा लैरिबा स्कीम असि मतम जाना यौहनबिनबा हायदना फार्मर सिंगी महूत सिलगा अइना निंगसिंगजबनी अमरमदा फयेंग कांगजैबुंगदा चाही मरी मुकी ममांगदा वेटरनरी डिस्पेंसरी अमा मतमदुगी वेटरनरी मिनिस्टर ओइनाम लुखोइना साबिदुना संगारमलबा मतुंग ngasi फाउबा मणिपुर लेंगाकना वेटरनरी डिस्पेंसरी असिदा लेगदब स्टाफ सिंग थाबिरक्तबा अमदी डिस्पेंसरी असिगी चंगदबा मचाक मथुम सिंग पिरक्तबना कांगथांग ओइदुना लेरे डिस्पेंसरी असिदा सुपनतगी अटेंडेंट अमखकना पुदुना लेरे फयेंग जीपी गी चेयरपर्सन अंगोम गोजेंद्रोना फयेंग टाइडेन पोकपी कदांगबन कौट्रुक हाइरिबा खुंगंग सिंग असे ओक सन लोइदुना हिंगनबगी लंबी ओइरिबा खुंगंग ngaktane ok sanna laina laichat sandorappada siba naba thorakpada kharada oirabasu kanba ngamnabagi damakta lamdamasegi apambagi matung ina lengakna veterinary dispensary ase sabikhibane sabal oiraba matung da chahi ahum mari asida matik chana staff amadi laifam thokpa khutsu khutlai leitabana lamdam asomgi ok sanna लाइना संदुरकपा मतमदा फार्मर सिंग अवाबा मायोकनरे मरमदुना मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा ऑथोरिटीना फयेंग कांगजैबुंगदा लेरिबा वेटरनरी डिस्पेंसरी असिगे अवार्डपा स्टाफ अमदी डिस्पेंसरी अमदा लेगदबा मचाक मथुम सिंग अथुबा मतमदा पिबियु हाइखे yen losinba ok losinba charu paisinba sing paisinba haibisi tangai phatana tawdaba yadaba makhoisu lamdu pakpa natamnina makhoina adu thamjillaga sigi kanga thang ohenbase masimadi sengna pamdre maramdi athuba matamda sanji bibiraga makhoigi livelihood ki damakta moina pamjariba moina phangniba adu athuba matamda government miyeng changbiraga athuba matamda sanjibu bibiraga
अखोई अथुब मतमदा अखोई फार्मर सिंगबु मतेंग पांगबियु फार्मर सिंगसी हारिबा सनजिंग पिरागा मोइजु इकोनॉमी दा ग्रोथ लेननबा मरमदी चैथेंगना फंगलबा मरमदी शेड्यूल कास्ट हाइजे चिंगा तम्यादा लेबा अदुगुंबा खुंगंग ngakतनी मरमदुना गवर्नमेंट मियंग चंगबियु अथुब मतमदा डिपार्टमेंट की अथॉरिटी ना यारिबा मखैदी अथुब मतमदा पाइखत पिरगा सन असि अथुब मतमदा पिबियु हाबदी सन असि पिबिनबा हना अखोई ऑफिस दा चचरुरे अदुबो ngasibaw सन पिबिरकपा लैत्री अदुगा लोइना लोइना अखोई सन गोनसिदी फजना साबिरमगा डिपार्टमेंट की माइगैदगी इंस्पेक्शन मरीर मंगारक लाखपिग्रे सिदा मरम ओइरगा एज ए लीडर ओइना फयेंगी लीडर खुंगंसिगी लीडर मोइना अखोई बेनिफिशियरी फार्मर सिंगसिना प्रेशर पिरकपदगी ngasi हाइदबा यादबदगी अखोई गवर्नमेंट दा अखोई डिपार्टमेंट दा सि फुंदोकचबनी Angang unaraba matung mama lekhitabagi thaudok amaga mari leinana patient party na irang horakpadagi ngasi yu district hospital Thoubal gi casualty amadi OPD room da akai atoi thokre angang unabada lekhidrabi nupi adudi Thoubal district architecture mayai lekai dagi maibam azit ki loinabi maibam ongbi samita chahi kuntrani thoine Thoubal athokpam gi ningol ni mahak machanupa amalaire thasigi kuntareta angang unanabagi damag district hospital Thoubal da pukalaklaba matung ngarang ayu pung 12 aduaida operation tawduna angang nupa macha ama unakibani hairi adubu numidang pung 10 kuntra tarakpada mahak lekhidabani hairi ngase yuk angan bada khangaudana patient party gi yamlaba miyam laktuna irang adu haurakibani police na matam chana laktuna miyam gi irang adu laksinki amadi lekhidrabi samita gi hakchang ayuk pung nepal khara helakpada postmortem gi damak jenims ta Thoubal PS ki personal singna pukre hairi Minister of Education gi makada India pumbada mahiroi singna laina ba phamung chama leiba hostel Union Minister of Education Dhamendra Pradhan na India gi mafam sinba thungna Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan JGUA gi makada sagadaba singi manungda Manipur gi oinasu mafam Nepal da nupa macha amasung nupi macha singi oina phamung yankai punna phamung chama oigadaba hostel sanaba gi damak ngasi Nari Kalyan Vidyalaya Nambol Sabal Laikai gi oina school asigi campus ta DC Bisnupur Puja Elangbam amadi Chief Engineer EEW Yumnam Bochauna urep uyungtam khre Thauram aduda JEO Bisnupur Atom Gunamanina chingba official singsu saruk yaki DC Bisnupur Puja Elangbam na haikibada afaba mapangal kanba leibak ama oina bahotna bada afaba mahiroi kya puthokuna leibak asigi mingchat purakna bahotna bada mateng pangna bahotna riba asida aikoi khudingmak nasu saruk yaduna pukning thogatpa tangai fade Ministry na paikalakpa thabak thauram khudingmakta aikoi na hakthengna mai paknaba hotnase arapa amadi anakpada leiriba mahiroi singna sagadoriba hostel asida leiduna mahi tambada ka hena kanaba piba ngamlagane mahiroi singna su afaba matik chaba mahiroi amamam oina na bahotnase haike angang singse amkina phanaba wattanaba aduga akoigi modern world sida not just in Manipur but all over India all over the world atei students mi amgaslu moigi capabilities se match to bangam naba yamna maru oi adugi akoi educators mi am as well as parents guardians sigi matang yamna hena khadaba ama changi yamna learn to ba ama changi angang sing yum da leiba pharak taba or even hostel gumbada chaur ga phasana moigi education dagi moigi leibham chabham phasana sinbi ba haise yamna maruni yamna khoi punna cooperate tawminaraga akhoi gi sagi society sagi clubs other different parties mayam punnaga akhoi lamdam se kamaina chawkharan sige akhoi gi angang sing gi education se akhena phanna ba punna honna minasi Bisnupur gi hana gi JDO oiramba and chingkai na ngasi mafam asida sagadawriba phamung chama gi hostel ase Nambol Kendra da Education Minister oibiramba Nambol Kendra gi MLA Thongnauzam Basanta Kumar na kanna hotna biramba gi mahai ngasidi aikoi khudingmak na fangba ngamlibane makata na su analaying sang mahai loisang amadi lambi thongda akanaba mitiang changduna Nambol Kendra bu model Kendra ama oiba ngamna ba hotna riba asida aikoi khudingmak na su mateng pangsingduna chawkhatpa lamdamama mangzul thaba Kendra oinanaba hotnaminasi haina makhata ke Bon ACC model AC ma oinanaba ki planning da nan date 25 ta out of station oi ba chat khiba matam sida ko gi
project ama pai ki bani ai koi ki nabon AC se model AC ma koi na na hona bata tongan bai koi ki panchayat development organization ai dana PDO hai ba ma khak sulai ai riba asigo bo organization sina koi na village khodimak si model village ama mam koi na ba hai riba team sina lan stop ta tongan ba activity maya ama tawraga honari Chief Engineer EEW Yumnam Botchawna Ministry na Mahiroi Singh Damak Paikalak Liba Kanaba Singh Asi Fazana Lauduna Apaba Mahiroi Kaya Putokduna Chaukat Palamdam Ama Oina na Bahot Namina Se Bharat ki Prime Minister na Haukiba Chahi Kayadagi India mo Malem gi Mamangda Chauthok na Lairik Laisu Haiba Leibaka Ma Oiba Ngamnabagi Damak Haudok Liba Asida Lamdam Asida Su Masigi Kanaba Asi Launa Bahot na Se Luinana Makata na Su Mahiroi Singh Damak Ministry gi Maikaidagi Kanaba Kaya Piraki Gani Hauzik Su Scheme Amadi Project Kayagi Senfam Sanction Tauduna Lairibani Haina Makatake Prime Minister Narendra Modi na mamang chahi 2024 da sigi program se launch tawibani aduna khogi haiba dajuga si khogi tribal icon bisam mudda se magi maming lauraka khogi dajuga gi program se lokibani India gi mapang kudimakta haiba hostel singa si Nona sagadam Manipuri su sigi ngasigi akoina foundation install let tawriba mapam nipan sinataba atopa unama su already sanction taw laire then another su pipeline da laire hai bo pot sing asina kogi satra gi kogi school gi ari economic kogi education gi lamda sotharaba satra sing sigi moigi like from sapong gi oro like study tawda ara pong mapam gi laga tawba khotpa khudum sa taw mayam se hai bo sigi program sing asina moina kana ba bigani hana NHI DCL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार ना लुचिंगबा सेंट्रल की टीम अमना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मखादा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह फिबम यंगसिनख्रे लोकटाक लिफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन रिनोवेशन अमसुंग मॉडर्नाइजेशन दा अखनबा मिथियंग थमदुना यंगसिनखिबा अदुदा डीसी बिष्णुपुर पूजा एलांगबम स्टेट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सिंह वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर 1 के किरण सिंह याउना रिव्यू मीटिंग पांगथोखे Loktak Leaf Irrigation Project asi Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti na PMKSYAIBP gi makada lisingani kunithoi da ayaba pikibani Central Team asina project asigi maru oiba saruk ama oiriba headwork pump gi infrastructure amasung canal system yengsinbaga loinana haukiba chahi manga da oikiba apunbagi progress yengsinki Central Team asigi khongsatta lomi singasu unaduna wari sanake July Kunmathoi dage July Kunnipal Fauba Pangthokpa Abdul Kalam National CPR Week ka mari lainana Babina Hospital amasung apunba Fitness Center Rims Road ka punna khutsamnaduna Life Saving CPR Workshop ki thoram apunba Fitness Center Rims Road ta pangthokre thoram aduda Rims Road ta laiba apunba Fitness Center ki Managing Director Yumnam Hamlet Gym masigi trainer sing amasung trainee kyana saruk yakhi pangthokiba Cardiopulmonary Resuscitation CPR Babina Hospital gi CPR instructor Dr. Lakshmi Kangzam amasung mahaki emergency team na mi amana khangaudana wanthaba matamda matau karamna khudaki oina checksin thorang lokhat kadege habagi matangda saruk yakiba singda takibaga loinana demonstration su pangtokhe life saving CPR workshop aduga mari lenana CPR instructor Dr. Lakshmi Kangjamna CPR gi knowledge su asi mipum khudingmak khangjin bada yamna kanaba amasung mathau taba medical gi oiba technique amane masigi knowledge asina mioi amana khangaudana wanthaki badagi kanbada mating pangli asigumba CPR gi wakhalol asi aikoina khangjina ba hotna si phongdokpaga loinana thauramasi karidagi pangthokpano haibagi matangda su wafam kaya phongdokhe Kuni mihun yau raba koi matagi pan kuni thama na pam tong raba thaphat he koi na manually hai min thama koi na damaga mihun yau han ba hai mati process yam na tham na hai na bani medical tam na yam thun na ragani praja na to khangmiroi hai na ai na yam tham na hai na bani mathin aduna thagi awareness na yari makai ibana hena hai hai bagi thini padam chi loina na mati akoina babina hospital amani apun na fitness center na mapal khamna mati ko orang mati ahok Thauram aduga mari lenana apunba fitness center Rims Road ki MD Yumnam Hamlet na hauziki matamda fitness trainer ama oibada CPR gi certificate su mathau tare asigumba workshop ama sinbi bagi damak Babina Hospital bo thagat pa phongdokhe
Pabinaga pun mungkin sendiri samnaraga sipir workshop untuk saya hangai leitana ai harau jai nuai jai pabina nak harau jai jarum kita pabina wai itu berapa pondok jadi agar sipir si yang maru wai dari mana dari fitness ki certified mu puji harga di sigi exam sigi sarkai yaw nanti fitness exam apa jadi atau jadi kan dia mapal demudi mesti sarkai yaw nanti exam apa jadi मालेम की काइथरक्लिबा इंगासागी खलिंगाकना थमनबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना हौदोखिबा एक पेड़ मां के नाम हाइबसिदंगसे मोइरांग थमना पोकपिता लैबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल की माइरोय सिंगना मखोय मखोय की मामा सिंह मोइरांग एसी के एमएलए थोंगम शांति अमदी स्कूल असे के ओजा सिंगा पुंदुना इबुदौ थांगजिंग मोइरांग की लाइकोल नुंगदा येलहौ फुरुप सिंगना सिंगा ततना थानबा याद्रबा उ मखल कया अमदी उहै पानबा मनापुंगबा उ चारा कया थाखरे KGVV थमना पोकपी की स्कूल अथॉरिटी ना ZEO विष्णुपुर अमदी AI मोइरांगी मखादा पांगथोकपा उथाबा अदुदा मोइरांग एसी के MLA थोंगाम शांतिना काइथरक्लिबा इंगासागी खलकनबदा अखोय खुदिंग मकी थौदांग लै ngasi इमागी मिंगदा थारिबा उपाल सिंह असी ममा ओइबी सिंगनसु मचामक निखंदुना मपुंग मरै फारकपा फाउबा कुपना सेनबा चंगी मणिपुरदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकनसु आइगी इमागी मिंगदा उपाल अमममता ओइरबसु थादुना काइथरक्लिबा एनवायरनमेंट के अहोंगबा से कन्वीनर KGVV थमना पोकपिना अखोई येलोंग मीगी लोइदरबा अदुबा उ मखलसिंग थाबसे असे ग्रीन रिवोल्यूशन अमा परंगनाबा मणिपुर से अबदि अखोई मोइरांग से ग्रीन रिवोल्यूशन अमा परंगनाबा होदबदा अखोई पुन्ना थौदांग लोबिननबगी तंजामा KGVV थमना पोकपिना अचौबा थौदांग अमा लोबिदना पांथोकपसे अखोई पुनमकी आई स्कूल सिबुसु आई मैकेनिक थागत फोंदोक्सरी अदुगा अखोइनसु महाखोइगी मतौसे तम्मगा मसा ओइबि पुलमंगना ममागी ममिंगदा मसा मसागी इंखोलदनी खंगदे मसा मसागी फार्मदनी खंगदे थाबिरगादा ग्रीन मणिपुर अमा परगनाबा होनबदा ग्रीन इंडिया अमा परगनाबा होनबदा अखोइ पुन्ना थौदांग लोबिनसी KGVV की हेड मिस्ट्रेस कुमाम स्वेटाना मखोइनंगसी उजरा चनी थाननबा पांदम थंबने अदुबु इबुदौ थांगजिंग के लाइकोल नुंगदा चरा यंखै थारगा लेमहौरिबा चामा यंखै असिना मोइरांग चिंगै लंपाकी अकोइबा INA हेडक्वार्टर अमदी ओमबचिंगना चिंगबा सिंगदा थानबा पांदम थमले ngasi थारिबा सि थारंबा खक्त नतना मपुंग मरै फाद्रिबा फाउबा सेनादुना उपाल सिंह असे हिंगनबा होटनबगी पांदमनि हाइखे अखोई छात्र सिंह नतना लेबिरिबा अतोप अतोपा अखोई की सिटीजन्स मयामनसु मसी कैंपेन सिदा सरुक यामिनरगा अखोई चप चाबा अखोई पुलप की ओइबा ओ टेकिंग हाई तारेको सी पुलप अखोई खुमांग चक्षुन मना हनिंगे अखोइना सिगी टारगेट सी उ थाबा उ मसिंग हेंकत पसे सी खतंग नते अखोई की पांदमदी थारिबो उ सिंग सी फजना हिंगलगा उ सिंग सिदगी अखोइना कानबो फंगदोरिबदो अखोई पुलप तुंग कोइना लेहोगदोरिबा अखोई की जनरेशन मयामदा हेना मखोई कानब पीबीनबगीदमक्ता अखोइना सिंजब प्रोग्राम अमन Minister of Textile Government of India की मीटिंग मखादा Central Silk Board Regional Sericulture Research Station Imphal अमदी वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पुनः खुत्समनादुना इंडिया के स्टेट कयादा पांगथोकलिबा सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैंपेन के सरुकम ओइना मेरा रेशम मेरा अभिमान की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा वांगू नौदखोंगदा पांगथोकरे थौरमदुदा Central Silk Board Regional Sericulture Research Station Imphal की Head of Scientist D ओइना लैरिबा Dr. S. Subarani Chanu, Assistant Director Bishnupur K. Tahan Leima, DSO Bishnupur FON Glacier Amadi, Wangu Terakong Gram Panchayat की Multipurpose Cooperative Society Limited की Chairman Loitong Bam Gopena Wangang Loi Amadi, Maru Oiba Mirsing Wena Saruk Yaki, Sericulture da Anoba Technology Asina Piriba Kana Bakaya Amadi, Pangtok Liba Awareness Adugi Matangda, Central Silk Board Regional Sericulture Research Station Imphal Head of Scientist D. Oina Leriba, Dr. S. Subarani Chanuna Wafam Kaya Fongdoke. Research station jina koi tawlega koi field da leiba koi field da mayamna sericulture ki koi paithas pa matam da koi kari kari hadi khudong sa da ba
एनी डिजीज को ओइरे पेस्ट को ओइरे को अदगी महुम अचौबा अफबा पुथोको फनबा अदगी पांबी थाबदा मखन मखन जेजे अखोई आदि थिंगनबा आदि प्रॉब्लम कया जे को असिगी से अखोइना कमाइना सॉल्व तौगदगे आदि सिगुम टेक्नोलॉजी में आमा कोई स्टेशन दिसिना पुथोए को अदुगुम्बा सिगुम्बा कायतारे टेक्नोलॉजी में आमा शेयर तौबा अदुगुम्बगी जे पाथोगदगे सिगी National Oral Health Program ki makada Oral Health Education Session Program amang si Health Department ki Moirang Block na konba kumbi amadi saiton gi tungan ba mapamanida nomagi oiba sensitization cum awareness program ama pangthokre Dental Unit Community Health Center Moirang na National Oral Health Program District Health Society Bisnupur amadi National Health Mission Manipur gi makada PIC kumbi gi makada laiba Ayushman Arogya Mandir kumbi awang amadi Kwakta PIC gi makada laiba Ayushman Arogya Mandir Saiton ga khutsam naduna pangthokpa thauram aduda Senior Dental Surgeon CIC Moirang Dr. Ningombam Premananda Dr. Risita Konjengbam PIC Kumbi Amadi PIC Kwaktagi MO in charge Singh AAM Singhi Community Health Officer Singna Thoramapu Singoina Saruk Yakibaga Luinana Senior Dental Surgeon Dr. Ningombam Premananda Amadi Dr. Risita Konjengbam Anina Resource Person Oina Ya Cheksin Thamnabagi Matangda Saruk Yakiba Asa Amadi Angalwardi Worker Singh Luinana School gi Mahiroi Amadi Ahal Oiraba Singda Wangangki Pangthokliba Program Asigi Matangda Moirang Block Program Manager Abu Zams Rubalana Fongdurakibada Ya Haiba Asisu Hakchangi Kayat Amani Adubu Chikpa Naba Tauraktriba Makai Lum na launa daba kaya asina Khwaidagi maru oiba kayat ama oirabasu Chaba thakpada cheksindaba kaya asina Yagi mapunsi telhanaba maram ama oihalakpani Masidagi Aikoi Karamna Yabo Cheksin Thamgani Haibagi Matangda Ngasigi Oral Health Education Ase Pangthokpaga Loinana Ya Cheksin Thamnaba Brush Samadi Toothpaste na chingba Potlam Kaya Su Lemni Thokpani Haike Ngasi koina pangthok sariba oral National Oral Health Hygiene Program sigi main objective ti khogi hagolakliba angang sing marona khogi students sing da oral health ki matangda phajana hariba program sigi through dagi khangminaraga angang sina oral hygiene se phajana maintain tawraga khogi ya tin chada na haidi am healthy oina leinabagi pandamduda khoina ngasigi program ase pangthok saban Manipur Police na July ko Nepal da Imphalis ki tongan ba mafam singdagi phare hariba KCP apunba city maitai gi Phizam Joy Chandra maitai Alice Amuyaima chahi kuntra manga sekta mai lekai oinam Nitranjit Singh chahi kunmathoi Lilong Chajing mamang lekai amasung Soram Abungcha maitai chahi kuntra mapal Paurabi makha lekai lubasi gamari leina de hairi KCP apunbagi publicity secretary Punsirol maitai gi Cherol amana thawongasi lubasi bumiam dalana uhana bhona bani mioi ama hek phabaga Lup Anauba Maming Thon Thonduna Masigi Marumda Fatraba Thabak Thauda Kaya Chathariba Sisu Miyamna Cheksin Bagi Matam Oire Miyamna Kam Tengna Wanaraba Matamasida E Masel Onsinaduna Amaga Aikoi Masel Yengsinaba Amade Iramdam Ase Nong Madilup Kini Haibasi Aikoi Wakal Kantaba Matam Oirabani Hairi Hausi Pawgi Martana Tenma Break Amatang Lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sashinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sashiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghal lakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Wow Soccer company gi crown maker wheel Chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel Hauzik market ta phangbiragani
mahau yamna leiba pisu yam chawba ground materials amani mayam su mahau yengbiu ground material Breaking the Taram Nokchari, Makataba Pau Pizri. Kairao Assembly Constituency MLA Laurembam Rameswar Committee Makada, Department of Agriculture Imphales ka Kutsam Narga, Kamgai Mayalekai Community Holda, Lomi Singh da Ataba Mamalda, Har Yentokre, Lau Pantada, Lomi Singh na Tengnariba, Hargi Awatpa, Laitanaba Amadi, Department of Loba Chatpada Tengnariba Kudung, Chadaba Singh Adu, Lehandanaba, Kairao Kendragi Tongan Bamafam Singh the Gate, Lomi Singh da Ngasi, Har Fangan Kibane. Puna Harbek Lising Amarom Lomi Singda Yentoke. Lengakna Miam Gidamak Paikat Liba Yaifanaba schemes Kaya Ase Miam the Mapung Fana Kangan Bagaloinana Yohanaba Pandamda Tenta GP Sapam GP Samaram GP Amadi Tekcham Zipina GP Asigi Manungda Ladiba Beleb Singh Gapuna Kutsam Naraga No Magi Oiba Convergence Mela Ama Tenta Kongbal the Laiba Tenta Multiplex Da Pangtokre PRI CBO Convergence Project ke Manung Chana District Administration Thobal Amadi Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Thobal CD Block Anigi Mitiang Makada Wangjing Tenta CD Block Apun Bagi Oina Pangtokiba Convergence Mela Adu Hogdopagi Thoramda Deputy Commissioner Thobal Hana Kamai MSRLM Thobal District Mission Manager Ras Kumari Nikita Wangjing Tenta CD Block ki BDO Sima Sanjanbam LDM Thobal Dr. Maitram Uttam Luang, Sapam GP Administrative Committee Chairperson Yumnam Landhoni, Tekcham GP Administrative Committee Chairperson Langpok Lakpam Damayanti, Samaram GP Administrative Committee Chairperson Pukri Hongbam Sanjoy Amadi, Tenta GP Administrative Committee Chairperson Haisubol Singna President Member Sing Oina Sarukyake. Lengaki tongan ba line department singi stall taramapal amadi GP asigi manung dalay diba BLF sing na putok sa bapotlam sing udpa stall kaya bu utke. Desi hana kamay na government ki functionary mayam ase mayam gini aduga mayam nasu government asigi damag laybiri bane mayam amasung government ki layjoriba functionaries mayam ase ningtina coordination lainarba matam khaktada chawkhat pa haibadu oigane maramasina mayam na asigumba mela asidagi lengak na piriba scheme Mayam Asi Ningtina Kangzin Biu Amadi Kanabasing Lobiu Haike. Public Mayam Kanimba Pamba Panghan Mayam Pazana Panghan Hajay Public Mayam Aina Hajan government schemes Makanya Amlay Asida Noya Kanimba Mayam Hosik Lapiriba officers Mayam department Mayam Moina implement to scheme Mayam Maramda Hanaga Kanhan Adana Noya so question Adum Hano Layriba benefits Mayam do Nakoi Gine had to Hydra Asidagi Thank you so much. Wangoi Kendragi Manung Chanba Yumnam Huidrom Maka Lekai Dalaiba Huidrom Mangitombi Mapureba Lekidraba Aisiama Singi Lainariba Yum Haukiba July Kuntaret Ke Yupung Mapalum Tabada Chak Thongnaba Gas Tagi Haurakpa Maina Malchang Yauna Tangoi Takibagi video social media da ubadagi like-minded group LMZ Manipurgi Maikaidagi Imungasina Nangliba Awaba Kazikta Orebasu Koknaba Haiduna Imungasida Lupale Singtara Mateng Pangkre Grubasigi President El Kunjesor Sermana Lutingduna Chatkiba Ngasigi Tengbang Kungsat Aduda Grubasigi Secretary Ojit Sorokaibam, Treasurer Kunjeswar Mangsatabam, Assistant Secretary Surendra Ningombasu Saruyake. Happy Life Foundation Manipur Lingkat Kibagi Nepal Suba Mapokumon Thoram Ngase Thawal Lingombam Dalaiba Suhai Garden the Pangtokre Thoram Maduda Charangpat Gram Panchayat ki former Pradhan Sorokhaibam Imo Happy Life Foundation ki President Laupan Thabam Nauba Maitei Lubasigi Advisor and Samananda Amadi Saknaidaba Singer Amadi Music Director Afau Yumnamna Akanaba Mithung Sing Oina Sarukyake Thoram Gamari Lenana Wangang Loy Singna Hanba Laitana Miam Gidamak Karigumba Kara Matam Gitabak Thoram Sing Hena Taunana Bhotna Minase Haike. Jan Manipur Dance Academy gi ahang bafam khara handak lawbagi chathaki bathabak aduda apply toriba candidates singi marakta academy asigi authority na michang mikhai naidabra haibagi chingnaba leire amukhana ahang ba post mention bagi thabak tohaninge haina thabak asigi damak apply toruba hanglem indu kobi mioi amana Manipur Press Club ta pawmi singa unabada phungdurakle makna makha tana je
JNMDA na ahangba post kara mensinaba thokiba notification amagi matung ina mathau taba criteria sing yenglaba matungda apply tokibani adubu che chang watli haibagi namada reject tawrakraba matungda su marilenaba authority da pau faunabada sungkya yararoi hairakibani phongdokibaga loinana asigumba michang mikhai naiba manba thabak ase nungaite ahangba pharmacy gi daba khankiba candidate sing adu notification da paliba criteria adu suna yaurabra yengbiu phongdoki JNMDA के थबक के नॉर्म्स खरा दि थमे अदुबु मतुंगिना कंडीशन ABC हाइदना खाइदे ए द पीरिबा गी मतुंगिना डॉक्यूमेंट सिंग हमजगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यो पुरस्कार से संगीनात एकेडमी अवार्ड नंतबरा हाइबसे संगीनात एकेडमी की मफमदा आइना हजरी राजारी द खलबलिबा कैंडिडेट असे पोस्ट डिप्लोमा रास्ता सुतम तम खिदबा मियो एमनी सर्टिफिकेट पाइदबा मियो असिना करमना स्कैनिंग पास तहलिबना मियो असे एक्सपीरियंस करमना लौखदिबा हाइना वहंग असे हंजनिगी अदुना मसिना ताकबदी यामना चावबा अरानबा मवंगदा चथरे हाइबदी स्क्रीनिंग तौबदा यामना चावना लाले खंजै संगीनात एकेडमी न्यू दिल्ली अमदी गवर्नर सेक्रेटरिएट तसु कंप्लेन क्या थांगचखरे मदुसु पाखुम अमदा लाक्तबगी थिंगथखिबा तारे खंजदुना प्रेस मीट असे पांथोकजबनी KCP People's War Group के लानमी ओइरंबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के थांगा करांग मंगे मखोंदगे ओइनाम लानगंबा असेंगबा ममिंगना ओइनाम मोइरांगजाव चही निफुमंगा अपोकपगी मिंग ओइनाम राजेन लुप के चटना कांगलोन ngaktaba चटना कांगलोन गी वांगमदा सेल खाइबा अमदि केस कया पाइसलकपना मरम ओइरगा KCP PWG दगे मतम चुपगी उना तांथोकले हाइना लुप असगी PRO जिंखै nganmagi चेरोल अमन हाइरि मखा ताना लानगंबना लुप के चटना कांगलोन गी मायुक्ता थबक तौरकलबदि लुप न पिरकपा चैराक मसा अमदि इमुंग मनुंगना याना लौगदबनी हाइरि Arabin Eye Care System गे चेयरमैन इमेरिटस डॉक्टर पी नंपेरु मालसरीना लाइखिदबदा अवाबा फोंदोकपगी थौरम अमा पोरमपाता लैबा होराइजन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोखरे थौरम अदुदा होराइजन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर वाई याइमा कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एल तोंडोन कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर KH कामिनी बाबू सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर बजाउना मरु ओइबा मियोसिंग ओइना सरुक याखिबगा लोइनना होराइजन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टाफ सिंगसु सरुक याखे थौरम अदुदा लेखिद्रबा अरबिन आई केयर सिस्टम गी चेयरमैन इमेरिटस डॉक्टर पी नंपेरु मालसरीना मियोइबा खुनाइगिदमक तौरंबा थबक सिंग सिंगथाखिबगा लोइनना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोकपगा लोइनना लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदसु सरुकयाबा फोंदोखे CRPF की मरफू तरेट सुबह रेजिंग डे थौरमगा मरी लेना नाट की थौरम क्या निपाल सुबह CRPF बटालियन अमसुंग मरफूम दोई सुबह RAF न पुनः सिंधुना DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिष्णुपुरदा पांगथोखरे थौरम असिदा बटालियन असिगे CO चंद्रशेखर अमसुंग अतै ऑफिसर सिंगसु सरुक याखि लोइसलकपदा मरुबा पाव अमुकाना पिजरी Suspension of operation su chatnariba kuki militant singi designated camp maitai khul nakna thamjilakpa yaroi haina senjam sirangda miyamna khongjang sangsinkhre Hospitality Healthcare amadi IT sector da thabak pinabage Mega Group Japan amadi JCRE Manipur anina yana che khutyek pinakre amadi Veterinary Department NEC की फंडिंग मखादा शेड्यूल कास्ट के बेनिफिशियरी सिंगदा पिगदबा सनबी ngasi fauba pidri hairi हौजिक फाउगे ओइना दिया STV ने संदोक जब मणिपुरी पाउ पता से लोशन जरे मेदेंग ताबरी पपुम नमकपो अमुका हना खुरम जरी